سلام و درود به پایان و کلی مخلصان برنامه در شبکه‌های اجتماعی. فردوس خورسند توپ خبرهای ورزشی رو میگوید. رفتیم. کارلو آنچلوتی در مورد یگانه دسته‌ای که امسال میتواند از رئال چمپیونی را در لیگ چمپیون‌ها بگیرد حرف زد. بعد آنکه که دسته شاهانه امسال جود بلینگهم را به هیئت شامل کرد و انگلیس علاقه در چمپیونات اسپانیا 12 گل به هدف رسانید، باز برای گرفتن 15مین جایزه غالبیت در لیگ چمپیون‌ها کوشش میکند. دسته رئال علاقه روی خود را به مرحله پلی آف هموار کرده است و آنچلوتی فکر یگانه رقیبش را به اندیشه خود علاقه زیر یک لایحه تعرضی میکند. او گفته است که منچستر سیتی فاوریت اساسی است، چون که با همین هیئت آنها علاقه این جایزه را یک بار گرفتند و از نگاه کسبی در فضای این دسته چیز تغییر نیافته است. از روی عادت حتما در آخر این مسابقه سورپرایزهای زیاد روی می‌دهد و مادرید هم دسته است که تا آخرین نفس مبارزه می‌برد. ما هیچگاه خود را فاوریت نمی‌شماریم، اما با منچستر سیتی ممکن است که خود را مدعی اساسی حساب نمایند. آنها سال گذشته چمپیون شدند و این کار را امسال هم می‌توانند، گفته است کارلو آنچلوتی. بر ضمن همه غالبیت‌های فوق‌العاده سیتی در موسم گذشته و اندیشه‌های دون کارلو درباره این دسته، مخلصان سیتی می‌توانند با سخنان این متخصص راضی نباشند. دسته گواردیولا در این موسم علاقه 3 مساوی و چند روز پیش از استون ویلا شکست خوردند. حتی در بازی مقابل لوتون تاون مشکلات زیاد داشتند، هرچند با یک عذاب 2-1 غالب برآمدند. اما با یک نظر حال حاضر رئال هم از منچستر سیتی و هم از تمام دسته‌های دیگر دنیا زورتر به چشم می‌رسد، اگر به شرط ژیرونا گفتنی دسته را از روی خط بزنیم. منچستر یونایتد در میدان خود در آخرین بازی گروهی لیگ چمپیون‌ها از باواریا شکست خورد و تماما شانس جایزه‌گیری از مسابقه‌های بین اروپایی را از دست داد. اریک تن هاگ در کرسی احتیاطی سر خود را برداشتن نمی‌توانست، هرچند بالاخره جانب‌های مثبت بازیگرانش را پیدا کرد، ولی کسی گپ‌های او را نفهمید. او گفته است که من فکر میکنم امروز بازی بهترین نشان دادیم، اما شکست خوردیم. از روی نظریه فوتبال ما در خط دفاع و فشارآوری از رقیب بالا بودیم، ولی متاسفانه باواریا غیر از آن که یک دسته بزرگ است، اینچنین دارای استعدادهای انفرادی میباشد که در یک لحظه میتوانند رفت بازی را عوض نمایند و همین طور هم شد، ابراز نموده است اریک تن هاگ. منچستر یونایتد وقتهای آخر تا حد سست است که حتی در میدان اولد ترافورد مخلصان با شمار باواریا تحقیرآمیز شعارهای خواندند که چیزی گفته نمیتوانند. پیش از بازی آلمانی‌ها با یک صدا میگفتند که شما پرتو هستید و این رو میدانید، اما از جانب مخلصان امیو با این شعربافی‌ها هیچ جوابی نمیدادند، برای آنکه میدانستند که مخلصان رقیب راست میگویند. یک قصه خردک نقل کنیم. چند دقیقه پیش از بازی مشهورترین اکانت فان کلوب منچستر یونایتد در توییتر که دارای 900,000 ابونه‌چی است نوشت که من امروز طریق هواپیما سفر خیلی دور و دراز دارم، از این رو بازی خودمان رو مقابل باواریا تماشا کردن نمیتوانم. هیچ گپ نه، وقت فر آمدم غالبیت منچستر را حتما استقبال میگیریم. این نوشته او تا وقت بازی علاقه 40,000 لایک یا خود اشاره مقبول گرفت. انیق به این آدم مصلحت دادن که التماس تلفنت رو بعد فرآمدن خبر نگیر. خلاص دستاوردهای اریک تن هاگ در کل کاریرش در مسند مربیگی امیو: یکم پیروزی بر کریستیانو رونالدو، جیدون سانچو را از صف دسته بیرون کردن، محروم شدن از لیگ چمپیون‌ها و لیگ اروپا و موقع ششم پرمیر لیگ انگلیا. باور کنید نیمی معاش او را به من دهید، منم همین کارها رو میتوانم. جنجال کلان در فوتبال ترکیه. پرزیدنت باشگاه انکاراگوجی بر روی داور مشت برداشت و این موضوع تا پرزیدنت مملکت ترکیه رجب طیب اردوغان رفت. حتی چمپیونات فوتبالی را برای چند مدت منع کردند. این در حال سر زد که دسته های انکاراگوجی و ریزاسپور بازی را با حساب 1-1 مساوی کردند. گپ این خیلی است که وقتی انکاراگوجی با حساب 1-0 غلبه میکرد و در دقیقه 97 بازیگر ریزاسپور آدولف گایچ
ҳисобро баробар сохт. қаҳру ғазаби президенти Анкарагюҷу Фаруқ Коҷа дар он будааст ки довари майдон Халил Меллер дар қисми аввали бозӣ бо шарофати вар голи дастаи Анкарагюҷуро қатъ кардааст ва дар дақиқаи 50 бозингари ин даста Али Соуро бо корти сурх аз майдон пеш карда будааст. вақте бозӣ тамом шуд, мисле ки қаҳру ғазаби Фаруқ Коҷа поён нарафт ва дар наворҳо дида мешавад ки чӣ хел бо шаст давида бар рӯи довар бо муш зарба мезанад. Халил Меллер ба замин афтод ва ёрдамчиёни президент ба сару рӯяш бо дасту пой зарба мезаданд. ҳамчунин дар аксу наворҳо дида мешавад ки чӣ хел чашмони довар аз ғояти зарба варам кардааст ва ӯро тариқи ёрии таъҷилӣ ба беморхона мебаранд. ҳатто ба иттилои нафарони наздик ба довар Халил Меллер ба хулосае омадааст ки баъди ин қазия карьерашро ҷамъбаст мекунад. президенти Федератсияи футболи Туркия Мехмед Бюйкекши бо як изҳороти расмӣ муваққатан тамоми мусобиқаҳои футболиро дар ин мамлакат манъ кард ва гуфт ки то анҷомёбии қазия ягон хел футбол баргузор намешавад. ҳатто кор то ҷое расид ки президенти мамлакати Туркия дар ин маврид ҳарф зад ва гуфт ки дар варзиш ягон хел зӯроварӣ ва таҷовуз роҳ дода намешавад. варзиш ин муттаҳидсозии мардуму миллатҳост. аз ин рӯ ҳукумати Туркия тамоми зӯроварӣ ва таҷовуз бар зидди доварон аз ҷумла муқобили Халил Меллерро маҳкум месозад. Фаруқ Коҷа баъди ин қазия бо сабаби пешгирӣ аз дарди қалб зуд ба беморхона рафт ва дар суҳбат бо рӯзноманигорон гуфтааст ки амали ман бар зидди довар вайрон кардани қонун нест. ӯ иштибоҳҳои зиёд кард ва аз ҷониби ман баъди анҷоми бозӣ ҷазо гирифт. аз ин рӯ худро гунаҳгор намеҳисобам. хулас баъдан сомонаи расмии дастаи Анкарагюҷу аз истеъфои президент Фаруқ Коҷа хабар дод, вале корҳои ба таври қонунӣ ҳалкунии ин қазия то ҳол идома дорад. ба иттилоe бояд Фаруқ Коҷа бо вайрон кардани чанд банде аз қонунҳои мамлакат ба ҷавобгарӣ кашида ва ҳатто паси панҷара равон бигардад. тасаввур кунед то ҳадде ба эҳсосот дода шудааст ки ҷуръат карда аз баҳри ҳамаи дороиву обрӯю арзишҳое ки дорад гузар кард ва бар сари довар мушт бардошт. вақте медонӣ ки баъди ин кор чанд соли паси панҷара меравӣ, намезанӣ андак сахтара ки ҳадди аққал пайи зарба ягон 2-3 моҳ боқӣ бимонад. медонед вақте дар маросими қуръакашии лигаи чемпионҳои осиё вақте Ал-Наср бо Истиқлоли Душанбе ба қавле ғалтид, дар Тоҷикистон ҳамагон шоду масрур буданд, чун бояд Криштиану ба ин ҷо меомад. ин як чизи маъмулӣ аст ва ягон ҷои бадӣ надорад. бозии беҳтарини бозингарони дуньёро дидан орзу аст. акнун ба ҳамин монанд дар Испания иттифоқ афтод. як дастаи дивизиони чоруми чемпионати Испания бо номи Арандина дар маросими қуръакашии ҷоми Испания бо Реал Мадрид афтид. онҳо шояд донанд ки Реал онҳоро бо шонси 100% шикаст медиҳад, вале ҳамин қадар шодиву нишод карданд ки ногуфтанӣ. ҳатто дар вақти пахши мустақими маросими қуръакашӣ ҳиссиёти футболбозон ва намояндаҳои дастаи Арандинаро нишон доданд ки чӣ хел аз ҷой бархоста ҳатто ашки шодӣ мерезанд ки бо Реал бозӣ мекунанд. ҳатто дар як гӯшаи навор дида мешавад ки чӣ хел як мӯйсафеди солхӯрда ки ба назар аз 90 сола боло менамояд, аз ҷой мехезад ва шодиву нишоташ канор надорад. дастаи Арандина аз шаҳри хурдака ки Аранда де Дуэро мебошад ва бо паҳни хабари бозӣ бо Реал аллакай бо бартараф кардани камбудиҳои майдони маҳаллӣ ҳатто ҳашар ташкил мекунанд. сараввал пешниҳод карданд ки бозӣ бо Реалро дар яке аз майдонҳои шаҳри ҳамсоя барпо кунанд, вале раиси шаҳр ин пешниҳодро рад кард ва гуфт ки бигзор бозӣ дар пеши чашмони мухлисони ҳамин шаҳр баргузор шавад. ана барои чӣ одамон футболро дӯст медоранд. ба ҳамин тамом, то дидори навбатӣ, хайр.